Kuna ile hali baadhi ya watumishi utasikia hawa watu wanatumia mafuta, wanatumia maji, wanatumia chumvi, hawa watu watakuwa washirikina. Lakini sasa ngoja kwanza tuende taratibu. Wapo watu wanaotumia neno la Mungu lakini ni washirikina. Maana utasikia neno la Mungu linatosha, jina la Yesu linatosha, huwezi kutumia mafuta, huwezi kutumia chumvi, huwezi kutumia maji. Kuna watu wanaotaja jina la Yesu na ni wachawi na ni washirikina. Wanatumia jina la Yesu kama mwamvuli lakini wanatumia nguvu za giza. Kuna watu wanaotumia neno la Mungu. Shetani mwenyewe kwenye Mathayo sura 4 alitumia neno la Mungu lakini alikuwa anampotosha Yesu. Alitaka Yesu afanye mambo tofauti na mapenzi ya Mungu, lakini alikuwa anatumia neno la Mungu. Kwa kifupi, shetani ana tabia ya kukopi na kupesti. Na ndio maana hata kipindi kile cha Misri, wakati wanapigwa yale mapigo, wachawi nao waliiga yale mapigo. Shetani huwa anaiga kila kitu cha Mungu na anakifanya kama cha kwake pia. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kuishi katika roho na kweli. Sio kwamba kusema sijui neno la Mungu, jina la Yesu, au kusema sijui mafuta, maji, chumvi. Wachawi wanatumia mafuta na watumishi wa Mungu wa kweli wanatumia mafuta. Wachawi wanatumia neno la Mungu na watumishi wa kweli wa Mungu wanatumia neno la Mungu. Wachawi wanatumia jina la Yesu na watumishi wa Mungu wanatumia jina la Yesu. Kinachotakiwa zipimeni hizo roho kama zimetoka kwa Mungu. Yaani aisee, kuna watu kweli wanakurupuka.